Lengpui Airport engtin nge ni zeldon Puamitsa Union Home Minister chuan Lengpui Airport chu mipuite du danin Airport Authority of India in thlathum chunga ti changtun dan tur ruam hana siam ani tur thu le tharuk chungin chu na chu tran ani tur thu March ni sompanga sang ni somni panga khan NGO coordination swai tu tin hena asila ZPM sarkar pian hlim December ni sompali sang ni somni pathum khan cabinet chuan Lengpui Airport hi AAI nena hlan ni se ti in thu alo ti tlu to he an thu ti tluk bo zui tura ruat working committee te chu AAI laka an beidona wangin Indian Air Force lam an hoita thunga India sarkara thunei tu ber.2 amit puamit sa mevin Lengpui Airport tun ti changthung turin India sarkar ain hong ti asoi to hnu chuan chaktaka AAI nena hlan tura malak mi puiten an be seilain working committee chairman chuan IAF nena draft agreement an la boi pui mek thu ala soita dai maya kan sarkar hian engwangin nge Air Force nena hlan hi an la lunglen tlati hi hriat thiam har khop mai phur ri chok lo ruwa manna Lengpui Airport hi tun ma chuan India ma commercial airport state and kolom chunti ani thina airport and kol hi a hautak emema India rama state pacheber Mizoram tan chuan a hautak le zuala tun kum sari kalta chung khan kumtin cheng bible che somni vel lawang kan ni tun laya passenger phur thona an man tang pui Airbus Z320 Boeing 737-800 te hian runway PCN somnga an mawlh lain Lengpui Airport runway khu PCN som thumle paruk chau ania chu wangin full load po heng thona te hian an langam lova airline company te an hlok turangin an hlok theilawani Mizoram sarkar chuan Lengpui Airport hi IAF nena hlan mai atha atitani IAF nena runway le ATC kan pek chuan Air Force nena thuneina zong kan hlan ti nani runway siam thatnan cheng bible che somnga mamona wangin Air Force thunhuaya kan intulu don ti nani chuti line kan sarkar chuan kumin budget runway siam nan cheng bible che somriat lai adale loisia heru manna hian omzia avanei love voi khathuneina kan pek to chuan kan chu sakle thei to don silova athak na tur munram chang kan nei box silo Assam Rifle po anin son na turam kan pek vek to nuin aizo khopuya tangin anlain son thadu lova kumsom thumle pariat nuwa anin son thei cho kan hi state dangten civil enclave du tolo India ramin ma lo son zela wangin airport mo na asang chho zela khopui bul nai mayaram remchang om lo wangle airport siamnan sum tam tak se na ngaya wangin India sarkar chuan Air Force airport te hi civilian flight atan an ho sak thina chung airport te chu civil enclave ti in an soi thin India rama commercial airport za som nile panga zinga za som pali te chu AAI airport and kolania AAI and kol zinga som nile pasari te chu civil enclave an nia civil enclave a hian civil mi te an chep emema fighter airport bi ka phei chuan civil mi te an chep zuala Air Force ten security chau an ngai poimo thina wangin civil enclave te hian ma an son theilawani heng airport te hi aram mi ten an du khoplo emema anomna state te hian chua sana airport thar siam an du vekani civil enclave thalo mi India ram hundanga civil enclave a chuan runway le ATC Air Force en kolania building le dang song chu AAI en kol an ni state sarkar ten poisa lama mo phurna an nei lo wangin an state finance in atuar velo Mizoram sarkar le IAF ten ruam manna an siama chuan runway le ATC te IAF kuta hlan anianga terminal building security ticket atang te chu Mizoram sarkar kuta aom thungang airport security atan ringot po sangni somni pathum somni pali chungin cheng bible se som pathum point pani bial vel se nani line Civil Aviation Department in poisa alak lu hi cheng bible se som pakhat point pakwa bial vel chawani staff lo tlem te ti lo chu airport atanga man le mu deuh vek ani CISF post ani nu phei chuan security man asang le zualang herua man hian poisa lama kan har sana min chok jang khai don lo wangin kan phur ri chu angai reng aniang chu mai ni lovin airport ti changtlun building sak thatna aero bridge siam
parking bay ti len na turatan cheng bible chazanga vel tal chu amamo nge yang heng poisa zo zai hi IAF in atum don silo heng zong zong hi civilian clef danga chuan AAI tum turani hero manna chuan kan tum angai do nani AAI enkol athaber airport enkol hi a hau tak ema wangin state dang te chuan an mani enkol an du lova AAI enkol turin an kuta an da mai thina AAI din chan chu India rama commercial airport siam ti ma son le enkol ania poisa lama har satna an nei lo wangin notice state a AAI enkol airport te point an hlok pui mani kan state Chenom airport Gawati Imphal Agartala te chu AAI Noya International Airport a puan an nito Nagaland Meghalaya le Arunachal State te point International Airport an la nei thuayang Lengpui Airport hi AAI ne na hlan ni selang chuan International Airport a hlan kai ani thuai abe seom IAF enkol chuan International Airport chueng tika ma kan nei thei abe seom lo Nagaland atangin ichirangu Professor Edgar Sin, Professor Emeritus Sloan, School of Management MIT chuan, Economic Development Board Singapore chuan, an vision ti lo tling tura an ngai pui mo ber chu, midang te ti dan tha zirle an mani ton siat atanga malak dan tha jok duan chu ani atia. British in Singapore long chol na an chu san khan, an thil ti masak ber chu, British ten an lo chu san to, Malta long chol na eng tin nge an man tangkai ti zir turin, an mi le sa an tir ngalani hei hi Singapore hlotlin na thruk pakhatani Dimapur Airport hi indopui panhi hunlaya Allied Force te Burma Front chom tura siamani India Independent nuwa po Dimapur Airport hi Indian Air Force ten anen kol sunzoma Nagaland sarkar chuan Purajip Gandhi Prime Minister ani hunlai khan he airport hi Nagaland tan an dila an dil na chu Purajip Gandhi chuan alo phal saka Indian Air Force chuan Nagaland sarkar nena oga sangkha zakwa somrial le pasaria alan chongtani Nagaland sarkar chuan National Airports Authority of India nena ni somni thlariat sangkha zakwa somrial le pasaria athlonin he airport puitling to hi kumsom ko le bakwa chunga tan lisin kumtin cheng khat choi turin alan chong vele ani Nagaland chuan he airport in ma son theinan na satakin AAI apuya Atira Airport Ramzau zong chu ekhar zathum som kwa pani point pasari pani ania mamona wangin ekhar hazani somni pariat point pariat paruk mimal ne na tangin Nagaland sarkar chuan alak saklea AAI ne na alan chong vele ani Nagaland sarkar hi Dimapur Airport ti changtlun ani theinan AAI ne na cheng bible cheni point pasari panga apuk tir bokani Nagaland sarkar hian Kohima atanga kilometer somni pangala chithua ram ekhar sangkhat som pathum point pasari pahni azau cheng bible som pariat chengin airport thar siam na leya AAI kuta alhana anram mason nale thanzel na ngai to in tuna infrastructure atana poisa lo sen kha long term investment a anga yani draft memorandum MNF sarkar kalta hun chung khan AAI le Mizoram sarkar ten Lengpui Airport chungchanga in biak na han neya AAI in draft memorandum June sangni somni pahnia abuat saya tuna kan sarkar hian pom harsa ati awangin anin rem theilo ni nan soya chung an pom theilo te chu midang hne na hlan chon Government of India disinvestment policy chuan private company nena AAI in airport alan tur te chu airport thadeu kum khata passenger noi soma tanga som pangatal nei te an ni turani atia Lengpui Airport hian Manipur boima chuan kum khata passenger noi thumvel neyang ania he criteria hi man chunjom zelani chuan kumsom ni hnuwa po private nena hlan thei ani abe siom lo Lengpui Airport in ma son zela lok na te amu hnuwa chuan privatization hi tha jok na lai om mai thei hekau si Dimapur Airport lease agreement a chuan telani lo fire service hei Mizoram in enkol chunjom ni se ti im AAI chuan arot na tuna po AAI kuta om ania AAI enkol zui zel hi har sat na om turani lo ramma mo bel achunga kan soita kan khan Nagaland chuan Dimapur Airport khu Nagaland tan apoi mo ema wangin
AAI nena poisa an puk tir mai baka ram amamo bel chu an state sumin an leisaka Mizoram point ram tana tangkai le hlok na turani awangin Nagaland tiang khian ti ve mai se sum kan harsa kan ti point Union Aviation Minister PM levela olsam tia chin fel thei arinom security chungchang AAI hian airport anin kol zonga security man antuma an mani kuta lan ani point Mizoram sarkarin security hi tumchunjom zel se an ti thina wangin anin rem hlei thei thin lova tuna in biak na mu mal nei ani ma po in central sarkar chuan security man minron tumsak der towa MHA chuan Lengpui Airport security atan Central Industrial Security Force za som ni le pakhat ni som ni pali thali sang ni som ni panga tangkhan aronda Mizoram sarkarin air ticket atanga amu tur aviation security fee atangin security man apeanga a dailo na bak zong chu National Aviation Security Trust atanga tum turani team MHA chuan ruam hanna aron siamani lease agreement Dimapur Airport hi inner line chung ami ania Nagaland sarkar chuan AAI nena kumsom kole pakwatan lease in a hotira inner line area chung ami ve tho Lengpui Airport tan po AAI chu non tribal nima se lease in apek theilo na chan aumlo MZU RBI Nabard NIT te pon non tribal ania lease chungchanga Mizorama harsatna an neilawani achunga kan soita kang khian AAI nena hlan chungchanga engma harsna tur omina lang tolova Union Home Minister meu point AAI in anin kol tur thu asoitowa chuti line kan sarkar hian AAI nena hlan hi ala chak lo hle ni na lang April somni pakwa sang ni somni panga khan AAI official poimo tak tak Mizorama an lo kala Lengpui Airport ti changtlunna na thil ti ngai te ronin fein CM le sarkar ho tu te an mungala inrem na tura ruam man na fel tak siam pui thei to mai oma alan lain kan sarkar hian AAI official te hi an lo be thadu lo nia hriatani achan nia lang taber chu puwana LPS in kan CM akom na a CM thusoi atang hian chiang mai ome kan working committee te nen an hanin dora a draft an nei to ani apumpui khuan kan pedo na ni lo aram khu kan in sem do na ni aran wai atanga le lam zong terminal building lo lam zong aram noi lam zong khu an nin an changang chu aman kan chu chuakang an nin an leyang chumi ringot po chu kan thalel ve ani aman kha kan sarkar hian Lengpui Airport ti mason ain poisa ani zok awangin IAF lam hi anon zok ni na lang tunhaya India sarkar Mizoram chunga National Highway Railway atan poisa tam takaseng Mizoram University din nan le enkol nan Central sarkarin poisa tam takasenga ahlok na tel tu chu mizo te kan ni heng infrastructure university kong railway airport te hi rammason na nukboi mo tak sarkar tan sumhu na man le shalchi anilova thataka minen kol sak theitu Central Agency ne na hlan mai hi kan ti turani India ramkhoi state main IAF kuta an state enkol lai mek airport Indian Air Force kuta shalemo lanemo tumna nei an lomlo tundin huna poisa mamo na sanglu tuknia hriat na wangin nakina thana tur ngai poimo lovin kan sarkar hian infrastructure poimo Airport Air Force kuta lana tum mai hi mathlir anei thuilo hleni in alang pahelgam thil thenga wangin India Ram Airport somthum le pani lai kharan ni heng airport te hi civil airport ramri nai ami le Air Force Airport ramri atanga hladeu hindon te po kharan ni India sipaiten Pakistan Airport ngi mozat an bom chiat kha civil airport ni lovin Air Force Station an ni India le Pakistan in beina hian Air Force Station te chu target masa an ni zia atilang chiang khop mai Lengpui Airport IAF ne na hlan ni se Indoni khuwa alhawom bik chuang lawang ti ngai dan le India le Pakistan in beina thil thleng hi chu ain person hle ani kan thinom Bangladesh a po China in kwa aron shau meka port ngi mozat asiam sak mek chitagong port phei chu submarine paruk le indolong pariat leng thei turin asiam mekani Bangladeshian submarine pani bak anei hriat ani lo Lengpui Airport hi IAF kuta hlan ni se Indoni khuwa melma target masaber tur ani ti chu achiang ani
Lengpui Airport hi kan throi tu masa Brigadier T Sailo pulal denga pulal than hol ten har sataka an sual chua pulal fakzuala IAS Chief Secretary Lengpui Airport Implementation Committee Chairman Nibok Hova MPWD Engineer chonam tak tak ten an siam pui tlinani kan CM kalta puzoram thanga te point thei top chua an lo hum chang awangin hetiang hun thleng thei hi ani kan sarkar hian kutpo ala thlak male Mizomi puitele party sang te du dan ang nilawa sal atum mai hi chu awan doi thlak hle mai kan shrei tu masa te po an za om khop mai kan sarkar hian thlan tlin kan ni to airport sal chungchang hi chu kan thune ina ni ti ngai dan ani theye airport sal chungchang hi chu administrative thil ni lovin nam thil ani awangin thutluk na siam ma in kan sarkar hian Mizomi puite aron masa in an pompuina alange ngei turani political party mai ba ka NGO le civil society tatan po namthil ani awangin uipui tuilian thlir mai chi ani lova anin rol na ngei tur thilani Air Force ne na hlan hi Mizoram political party sang MNF Congress BJP MPC le NGO sang YMA MUP MHP MZP MSU SCC JSU civil society te point andu lo thule AAI ne na hlan andu thu chiang takin an soi towa Mizoram Sarkarin IAF ne na hlan alatum chal hi mi pui za lo na ni Central Sarkar ain honlaya kan Sarkar hian mi puite du dan ang ngeya AAI ne na hlan tura ma alak vat lo chuan hun tha anei hi abo pelang ti alawom IAF ne na hlan hi mizo te tan thilpoi tak siam thatle thei to lo nampoi khoina kan lain chir kum khuana tur thil ani dona wangin kan sarkar hian ril rufim taka angai tu angai ani Mizoram Sarkarin Indian Air Force kuta kan thlona tumhun nei chun Lengpui tumhun pe ka tum chungchang hi tam tak hian kan man phalo riau ni hian alanga Airport Authority of India le Mimal Company te kuta hlan nen enang rengemo ti tlat hi hoizak ve fu jinga po an kat nuk maya social media lama akut hlei an lan hlom bok nen amangan thlak ang reng khop mai molmang taka kan hriat thiam thei mai tur chu sipai tak taka chiar chi apo ni lo paramilitary force le Central Armed Police Force jinga BSF le CRPF te anga angkuta thilom renga po mi pui kan thu lo zia tang hian a chiang mai ome mi pui kan thu lo satlia mai ni lovin amuna lu mai po thil khir khana tlinga ven himna an chuan lam chuan anni silai keng kha chu ke ni tlong lui tui muam ngot tan chuan nor lui ngam chi an ni lo kumsang ni panhi khan IAF tin cham kumsom sari nalom na Assam le Meghalaya chanchin bumi terwalin ka kalvea cholkar khat po tling lo min mi kwal chung khan Air Force kalphung tlem chu ka zir chuak ve in ka ria an Air Force base Shillong chuan chung Tezpur Jorhat Gawati le Mohan Bari te min fanpui ba ka Arunachal Pradesh le China in rina line of actual control an ti mai Makmohan line tia an soi bok thlengin helicopterin min suai bok IAF hi chiang ve phalo maila siat ve mual om ve tlat sarkarin IAF kuta Lengpui tumhun hlan atumta hian tunma thil min ngai tu chuatira pulal denga kai soi MNF sarkar laya IAF officer bang to wing commander Joy Lalming Lian Hova helicopter manga thlona tumhun atana siam na hun rem chang turan dablai khan chanchin bu pakhat chuan kong lai dan tur endik na driverin an buai pui ngai lo tiang devin azia kani kha tuna IAF apek chungchanga sarkarin mo phur tur le zir chiang tura working committee adin chairman phe hi chu Air Force officer chu soilo long sipaya petty officer ni in achanchin ziana an soya chu sipaya chuan bel thum ne na in tluk chawani chumi kai shoi committee thuluk na anga sarkar hi kaldon ani chuan ngai tu chena ngai sim phot Lengpui tumhun hi mana kan zia tong khan India ram thlona tumhun tamber anga avaya AAI kuta hlan chungchang hi re tak khelani to kumsang ni som ni pahnia AAI lamin inrem na thutlung an duan hunung bera khan sarkar le Mizoram mi puitana pom theilo aum nuala wangin tu hi kan thlengania sarkar masalam po khan AAI kuta hlan hi an se san pa lo ni na lang chu tiang ani lai chuan kan ram le namta na him tur hi kan ngai tu atel ngei turania ngai tu chiang manglawa pongpo bo ruak hi khuare apoi theya in chiren omzia anei lo hun chowa har hi apoi dan apoi zualani
Lokpriya Gopinath Bordolo International Airport gawati ti lova chuan Imphal tumhun alian bera adota Agartala le Dibrugra Omin Lengpui tumhun hi marchaka thlona tumhun lun ber palina ni Lengpui tumhun hi kumsang kha zakwa somkole pariata honcho ani chungin IAFN kol marchak thlona tumhun Silchar Jorhat le Tezpur te chuan an khan lo hlea anni hi kumsang kha zakwa somli le pali a din to kha anni Lengpui tumhuna hian kumsang ni somni pathum khan passenger lu le chuak hi kumkhat chungin mi nuai li chuang akai to ani Lengpui tumhun hian hei aya na sadai hian ma son theile ngala International Airport a hlan kai chho theina turin om na mun hi fu bok Bangkok Dhaka ni pi do Rangoon le Asia chimchak khopui sang sang ne na in po arem chang le chumi ti ture ro chuan ma son na turala om thona tlan kong tuna pavement classification number 36 to hi ti sanangaya sarkar ma sauna khan PCN hi 75 fa ti san turin ruam manna awma chumia tan chuan tuna thona tumle thlok chuak ti top chuang lo hian tlan kong omsa sira adang siam bel na tur cheng vai bel chazanga ruam man chu donor ministry sum manga kalpui tura ruam manania atum hun sim sim ti chang tlunna tan cheng vai bel chazali somnga se na tur ruam manani bok hei hi puitlin thei chuan International Airport a hlan kai har sa tolo tura ngai ani a PCN hi ti sanani chuan Airbus 320 le aya lian po mi chuang thei zat a khata an chuan thei dona wangin chuan man po atan hiam thei tura chu tania tuna hi chuan mising a phur thei atlema wangin Lengpui le khopui dang inkara thloman hi ale deuh thoin a towa hei hi larsab le siam atanga hrisel lo na wanga neile neilova thlok zong point kan choin kan tuar vekani tundin huna mai po hian kan state chenuma thlona tumhun ne na khai khin chuan kan hlo hi atlem hle Agartala Airport hi cheng vai bel chazali somthum le pariat chenga che thatania kumtina an hlo chu cheng vai bel chaza som panga le noi somruk le pakhat zet ania Imphal Airport po cheng vai bel chazasari somni senga che thatani lain kumkhata cheng vai bel che somli panga le noi somruk le pali a hlo renga Lengpui Airport hi kuanga tanga sangni pathumin kara asiam na le cheina tana cheng vai bel chaza som paria le noi som kwa le pasari sena nia kumsang ni somni pakhat le ni in kar chung khan a chei thatnan cheng vai bel che som kwa pali sena ni le a heti lai hian kumkhata Lengpui Airport lo hi cheng vai bel chen hi le noi som rial le pasari chawani mason na turom le chu chia lak na tur ang lalak kim lo te khon bel ania Airbus 320 voi khat aron tumman hi kan lak chuan cheng sing chuang zel ani dona route navigation facility charge po hi thlona pakhat lo tuma thlo chu man cheng sing chuang zel lak thei ani December ni som pani sangkha zakwa sum kole pariata Lengpui tumhun hon ania tanga in lo man lak tak mi alo civil aviation wing noya om Lengpui tumhun huam chunga mihring chen na quarter somsari pathuma tanga lo man lak ani chuan cheng noi tam tak kumtin mu thei ani don bok hei baka hian terminal building chunga door chodor om zong te hian electric chit man hi choi to sela chuan cheng tam tak lak lu bel thei ani bokang soi kim vek thei ani lowanga sarkar ma sa ten Mizoram budget sum seng me lova heti chen an local pui to hi tuna IAF kuta pek rum tum tu sarkar hian a lok jok theina turin khulama voi khatal an judil to em Lengpui Airport hian hlo lova sum thok chuak tu ani theina tur zir chianga sarkar lai pui tan puina po ladil chin hau lova ti ralan tuma chu po IAF ne na pek an tum ngot mai hi chu angai tu chian lo le zir chian lo ba ka athu thluang nun thom no le ani thutlu na puitling siam lo chuan ala pui tur zia thlengin chu chian hle ngai thuam pui helipad po sipai ta ni lo helicopter tum an phal to lo ti te hi sia tela tha athu simin sarkar hian atho chuwa ve tur adap anga yang che hian in to del pelama sum tam jok lak lu dana ngai tu hi adika chuti erwal chu Mizoram sarkar noya department le anthil nei te hi lo tak engiom bik agriculture department hian kun thok tu te in to del la tur khawan thok chu khau lova department ha thok te lo tan sarkarin ala lo charani chumia wang chun agriculture department hi ti to pe mo sarkar lai pui noya da tur ti na emni PWD transport PA ni le PH te po chu ti tho mi puitana an tho kha anom chan ber chuani tunma ang ani to lova thlona hi mi cheber point
lo thei lova kan ma mo ani hun a thleng to ramtana tangkai le hlutak atiral zonga che thi chungko atlang wal zungol vei rui lo nga yang maya atlaran zonga che ching de thom no ania chutiang hoi zonga mi pui thlan sarkara che thi chu ain me hlol lawani mizo zinga thluak mangrual le pol lian ten an soisel kara hian an thutluk na hi ngai tu chiang nonin siam thale wat ro se